make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his praises go before you and
he honore, he gloria, he hallelujah ki te atua, he maungarongo, he atapai, he manaki ki runga i te mato te whenua, he hakaro pai, he hakaro hui, he hakaro roa ki ngā tangata katoa, tō reira ki a tau, ki a tātou katoa, te atapai o tō tātou ariki o Eucharist, me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga, ki te wairua tapu, ake, 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 amen. E te whānautaki noho, ka tīmata aini. Ka pai, tēnā tātou. Ara, kia hiwara, kia hiwara. Tēnei te reo o mihi ka oha atu, ka huri o ku whatu ki te rangi, nohea mai tōku oranga. Ana ki tō tātou kai whakaora, tēnā whakatata mai ki a mātou, kia pai ai ki tō titiro, ngā mahi ka haere ake nei. Ki o tātou mātua tūpuna, ko mātou a rātou waihotanga, ana rātou kua hauhia e te kupe o taramainuku, hoki atu, oki atu rā. Ka huri whakate tonga taku ahunga, ka tū whakahihi rā te tihi o te maunga tapu ko taupiri. Tēnā ka whāngai, ka whakahaumaru tonu i te kīngi Māori a putatau te whiro te tuawhitu, me ona kāwai o te kāhui ariki, ana rire hau pai mai rire ki a rātou. Ki ngā kāranga maha, ngā mana whenua o tēnei whenua, kua tahu tonu i te ahi kā o konei, kia whitawhita kia pūkauri, kia rongo a ngai manuhiri mā a mātou i te mahana o manaaki, tēnā koutou. Huri noa ki a mātou te hunga ora, ngā mata mahana, kua rauhi mai nei i raro i te marumaru o te ana tapu, me te koro ai aroha o tō tātou atua, ana ko ia te timatanga me te whakamutunga, ta ārepa me te omeka, nāna nei ngā mea katoa, atua kotahi a i hukaraiti, nau mai. Aha kua tauhau mai, manuhiri mai rānei, nau mai, whakahoahoa mai, noho mai ki a tātou. Ana i runga i te ingoa o te matua, te tama me te wairua tapu, nau mai ki etahi
hoki mai ki etahi atu, are mai e te iwi. Āmine. E hika, tātou mā, pēhea te pai o te noho ki te aroaro o te atua, neha kārehe painga. To all of us here this morning, welcome as we gather in the warmth and love of our Saviour Jesus Christ. And oh, how good it is when when brethren dwell together in unity, for there the Lord commands a blessing, life forevermore. Nōku te maringa nui, it is my great privilege to lead us through our liturgy today, and I humbly invite you to join with me as we move into a space of worship this morning. Ka pai, ka kuke tonu tātou, tēnā kua taki tū mō tō tātou himene te matana. Let's bless the name of the Lord together after that beautiful hymn. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Bless the Lord together. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name
Taki noho e te whānau. Oh, good. What a beautiful way to start. Blessed be the name of the Lord. Today and every day. Ai, ka koke tonu mātou. Ina ka aro koutou ki ngā whakaaturanga ka ki te koe. Māku, i te nuinga o ngā mea ka pānuitia e te ata nei, ka reo Māori. Ina e pai ana tēnā ki a koutou, tēnā whai mai i ahau. Mo te whakawhetai me te whakamoemiti. E te whānau a te karaiti, ko tātou nei tōna tinana e mahi nei i te ao. Nau mai, haere mai ki tōna ahurewa tapu. E mihi ana ki a koutou kua karangatia nei hei tote, hei māramatanga mō te ao.
I roto i tō koutou tohinga, kia koa, kia hari, whakamoemititia te atua, te kaihomai o te tūmanako, te kaihohau i te rongo. Āmine, kia hari tahi tātou, ko ihu karaiti te māramatanga, te mātāpuna o te ora. Ki aia te whakamoemiti, te kororia, i tonoa mai nei e te matua. Hei whakahau i te ao, hei huri i te wai, hei waina, hei whakatahuri i te ngākau. Kia tūtapu ai ki tōna aroaro. Tapai atu o tātou ngākau ki a te karaiti, nāna nei whakatinana te kupu, hei toka i te ora, kororia ki a koe, e te karaiti, whakatapua mai mātou. Hei waiata whakamoemiti. Ko te karaiti, te waiora, e horoi nei, e whakahau nei i ngā mea katoa. Ko ia, te taro o te ora, hei kai ma te hunga ma te kai, hei kaha o te manene, mō ngā kaimahi. Nā reira mātou, ka tapaia ki a koe, i a mātou whakamoemiti, mō rangi nui runga nei, mō papatua nuku e takoto nei, mō ngā maunga whakahi, mō ngā puke kōrero, mō ngā taimahi tāngata, mō ngā moana e hora nei. Nō runga, ngā homaitanga papai katoa. Tukua mai kia ai o ngā rangi i runga, kia tū te puehu o papatuanuku e takoto nei, kia whakapapa paunamu te moana, kia hora te marino, ki Aotearoa whānui. Kia whakapainga te karaiti, mō ngā tūpuna, mātua, mō te hunga tapu, ngā tōtara whakamarumaru, ngā toka tū moana, ngā kākā wahanui, ngā puna roimata. Kia ti aho te māramatanga ki a rātou, kia au tā rātou moe, kororia ki te atua. Ana ko te hohau i te rongo. E te whānau a te karaiti. I te mea kua hara tātou. Whakatata mai ki te hohau i te rongo. He aroha tō tātou atua. E te atua aroha, e mōhio nei ki ngā mea katoa, whakaarahia mātou i roto i o mātou ngoi koretanga, aroha mai i o mātou takanga ki te he, i o mātou whakaro, i a mātou mahi, tohungi a mātou. Mā te atu e muru o koutou hara, kia mau te rongo. Kia koa, kia hari, ko te karaiti, te aranga, te tāroe o te riri. Ko te karaiti, te pauherenga waka, whakapaingia te atua tō tātou kaihanga, whakapaingia te atua tō tātou kaitaurima, whakapaingia te atua tō tātou kaiunga ki te ao whānui. Command, the whole community of Israel left the wilderness of sin and moved from place to place. Eventually, they camped at Rephidim, but there was no water there for the people to drink. So once more, the people complained against Moses. "Give us water to drink," they demanded. Quiet. Why are you complaining against me? And why are you testing the Lord? But tormented by thirst, they continued to argue with Moses. "Why did you bring us out of Egypt? Are you trying to kill us?"
our children and our livestock with thirst? Then Moses cried out to the Lord. What should I do with these people? They are ready to stone me. The Lord said to Moses, Walk out in front of the people. Take your staff, the one you used when you struck the water of the Nile, and call some of the elders of Israel to join you. I will stand before you on the rock at Mount Sinai, strike the rock, and water will come gushing out. Then the people will be able to drink. So Moses struck the rock as he was told, and water gushed out as the elders looked on. Moses named the place Massah, which means test, and Meribah, which means arguing, because the people of Israel argued with Moses and tested the Lord by saying, Is the Lord here with us or not? Hear what the Spirit is saying to the church. Thanks be to God. Tā tātou waiata I tēnei rā, ko te waiata iwa te kaumārima. Māku e te tuatahi, mā tātou katoa ngā mea evens nei ngā nama. Niha? Tēnā, kia waiata tātou kia ihoa, kia hari te hāmama ki te kākama o tō tātou whakaoranga. Kia haere tātou me te whakawhetai atu ki tōna aroaro, kia ngahau hoki a tātou hīmene ki aia. Nō te mea, he atua nui hoki a ihoa, he kīngi nui I ngā atua katoa. Kei tōna ringa, ngā wāhi hōhonu o te whenua, ā nāna ngā maunga teitei, nāna te moana, nāna anō I hanga, ā nā ōna ringa I whai āhua ai te whenua maroke. Haere mai tātou, kia koropiku, kia tūohu, kia tukua ngā turi ki te aroaro o ihoa o tō tātou kaihanga. Koia hoki tō tātou atua, ko tātou tāna iwi e he para ai, ngā hipi a tōna ringa. Ki te rongo koutou ki tōna reo aia nei, kaua e whakapakeketia o koutou ngākau, kei pēra me o te whakatoinga, me o te rā o te whakamātautauranga I te koraha. Ia hau I whakamātautauria e o koutou mātua, I āta mōhiotia, I tō rātou kitenga nō hoki, I āku mahi. E whāte kau ngā tau I hōha ai a hau ki tēnei whakatupuranga, nā ka mea a hau, he iwi ngā kau kotiti ki e rātou. Ka hore hoki rātou e mōhio ki āku ara. Nā reira I riri ai a hau, I oati ai hoki e kore rātou e tai ki tōku oki-okinga. Kia whakakororia tia te matua, te tama me te wairua tapu. Ko te ritinga ia I te tīmatanga, a tēnei anō I nāia nei, a ka mautonu iho. A ake, 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 āmine. The epistle reading this morning is taken from Romans 5, verses 1 to 11. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Now, because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege, where we now stand, and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation.
And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because he has given us the Holy Spirit to fill our hearts with his love. When we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. Now, most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. But God, he showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, he will certainly save us from God's condemnation. For since our friendship with God was restored by the death of his Son, while we were still his enemies, we will certainly be saved through the life of his Son. So now we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends with God. Hear what the Spirit is saying to the church. E tū tātou mō te rongopai tapu. Te rongopai tapu ki te ritinga o Hani tuawhā o ngā upoko ka timata tuarima. Whakamoimatitia, whakakororiatia te atua. By the way, it's a long reading, but it's a good one, so please be patient. Ka haere ia ki tētahi pā o Hamaria, ko haika te ingoa, e pātata ana ki te wāhi I hoatu e hakopa ki tāna tama, ki a hōhepa. Kei reira hoki te puna a hakopa. Nā, kua ngenge a ihu I te haerenga. Heoi, noho ana ia ki te tā o te puna, a me ake ko te ono o ngā haora. Ka haere mai tētahi wahini o Hamaria ki te utu wai. Ka mea a ihu ki a ia. Ho mai he wai mōku. Kua riro hoki, āna ākonga ki te pā, ki te hoko kai. Nā, ko te meatanga atu wahine o Hamaria ki a ia, he aha koe, he hūrai nā koe, ka tono mai ai I te wai I a hau, he wahine nei a hau no Hamaria. Ka hore hoki e tātata ana ngā hūrai ki ngā hamari. Ka whakahoki a ihu, ka mea ki a ia. Me I mātou koe, ki tā te atua e hō mai ai, ki tēnei hoki e mea nei ki a koe. Hō mai he wai mōku. Pēnei, kua tono koe ki a ia, a ko hoatu e ia, te wai ora ki a koe. Ka mea te wahine ki a ia. E kara, ka hore au mea hei utu wai, he hohono anō te puna. No he tēnā wai ora au, he nui oti koe, I tō mātou matua e a hakopa. I hō mai ai te puna ki a mātou, inu ana ia I konei, rātou ko āna tamariki me āna kararehe. Ka whakahoki a ihu, ka mea ki a ia, e mate anō I te wai, te tangata e inu ana I tēnei wai. Tēnā ko te tangata e inu ana I te wai e hoatu e a hau ki a ia, e kore ia e mate I te wai a ake ake. Engari, te wai e hoatu e a hau ki a ia, hei puna wai tēnā. I roto ia ia e pepu ake ana a te ora tonu rā anō. Ka mea te wahine ki a ia. E kara, ho mai ki a hau tēnei wai. Kei mate a hau I te wai, kei haere mai hoki ki konei rawa utu ai. Ka mea a ihu ki a ia. Tīkina, ka rangatira, tō tahu, ka hoki mai ai. Ka whakahoki te wahine, ka mea, ka hore āku tahu. Ka mea a ihu ki a ia, he kōrero tika tau, ka hore āku tahu. I nā hoki kua tokorima au tahu, ko ia koe nei e hara I te tahu nāu, he pono tēnei kōrero au. Ka mea te wahine ki a ia, e kara, e kite ana ahau he poropiti koe. I karakia o mātou mātua I runga I tēnei maunga, e mea ana koutou,
ko hiru harama te wāhi e tika ai te karakia. Ka mea ihu ki a ia. E tai, whakapono ki a hau. Mea ke pute te wā, e kore ai koutou e karakia ki te matua i runga i tēnei maunga, e kore anō i hiru harama. Ka hore koutou e mōhio ki tā koutou e karakia nei, e mātou ana, mātou ki te mātou e karakia, tā mātou e karakia nei. Nō ngā hurai nei hoki te ora. O ti rā, me ake pute te wā, a tēnei anō, e karakia ai ngā kai karakia pono ki te matua i runga i te wairua, i te pono. E rapu ana hoki, te matua ki te pērā, hei karakia ki a ia. He wairua te atua. Me karakia hoki, ngā kai karakia ki a ia i runga i te wairua, i te pono. Ka mea te wahine ki a ia, e mātou ana ahau, kei te haere mai ki te mihaya, e kia nei ko te karaiti. Ka tai mai ia, mana ngā mea katoa e kōrero ki a tātou. Ka mea ihu ki a ia, kua hau anō ia e kōrero nei ki a koe. Nā, ka puta e reira āna ākonga, ka miharo ki tāna kōrerotanga ki te wahine. Heoi, ki hai tētahi i mea. He aha tau e rapu? He aha koe ka kōrero ai ki a ia? Nā, ka whakarerea e te wahine tāna ipu, a haere ana ki te pā, ka mea ki ngā tāngata, haere mai. Kia kite i te tangata, i kōrero tia mai ai ki ahau, ngā mea katoa e mea ai ahau. E hara rānei tēnei i a te karaiti? Ka puta rātou ki waho o te pā, a ka ahu mai ki a ia. E taua takiwā anō, ka tohe ngā ākonga ki a ia. Ka mea, e te kai whakako, e kai rā. O ti rā, ka mea ia ki a rātou, he kai anō tāku hei kai māku, ka hori koutou e mātou. Nā, ka mea ngā ākonga tētahi ki tētahi, e kawia mai rānei, e tētahi he kai māna. Ka mea a ihu ki a rātou, ko tāku kai tēnei, ko te mea, e tātōku kai tono e pai ai, kia whakaotea hoki tāna mahi. E kore ia nei ko koutou e mea. Kia whā atu ngā marama, a ka taia te kotinga. Nā, ko tāku kupu tēnei ki a koutou, kia ara ake o koutou kanohi. Titiro ki ngā māra, kua mā noa ake, ko te kotinga tēnei. Ka whiwhi te kai kokoti ki te utu, ka kohia anō hoki i ia ngā hua mō te ora tonu. Kia hari tahi ai, te kai rui rāua, ko te kai kokoti. Nā, kōnei hoki i pono ai taua ki, e rui ana tētahi, e kokoti ana tētahi. I tono a koutou e ahau ki te kokoti i te mea ki hai i mahia e koutou. He tangata kē nāna i mahi, a ko uru koutou ki a rātou mahi. He tokomaha ngā hamari o taua pā i whakapono ki a ia, mō te ki a te wahine i mea rā, i kōrirotia mai e ia ki a hau ngā mea katoa, e mea ai a hau. Nō ka tai ngā hamari ki a ia, ka mea ki e noho ia ki a rātou, e rua ngā rā e noho ai ia ki reira. Nā, hira noa ake ngā tāngata i whakapono, he mea hoki nā tāna kupu. I mea anō ki te wahine, e hara i te mea nā tāu kupu, e whakapono ai mātou e nāia nei. Kua rongo nei hoki mātou ake, ka mātou, ko te karaiti pū tēnei, ko te kaiwhakaora o te ao. Te rongo pai tēnei a te karaiti, whakamoe me te tia ia te kupu mana. E noho whānau. Please be seated. Kia ora, Mihana. By the way, I just want to say, I know it's challenging until the children's room is all finished off. I know it's challenging for some of our mātua of our tamariki. I just want to say it's a wonderful sound to hear the children in the church. And so please be at peace around that and enjoy it. It's good to have children here in God's house. Well, today,
I need to find my sermon, otherwise it's going to be... Oh, you'll be relieved after the long reading to have a very short sermon, but I found it, so unfortunately you're not spared. I was pondering this week on something which I found interesting in Te Tiriti or Waitangi, and it was the term Rangatiratanga. In the second article of the treaty, the rights of Rangatiratanga are granted to ngā rangatira, ngā hapu, and of course, in the end, all the people. But I think it's very interesting that the term itself is used, because it implies that there are rangatira. There are people who are recognised as leaders, and it's in a sense that leadership of the people that is being affirmed in that article of Te Tiriti or Waitangi. Now, that doesn't mean that rights are not extended within that, or at least preserved, if we might look at it a different way, of all the people. Of course they are. But at the same time, there's a recognition of the form of Māori society that does involve ngā rangatira. And there's a sense in which, in recognising that form of society, there's also, I think, a recognition that not just in Māori culture and society, but in all cultures and societies, we have built into us a desire to have leaders. We have a desire especially to have good leaders, and along with that comes sometimes a sense that it's pretty normal in most societies to find that there are also grumblings against those leaders when they're judged by the people as not being of sufficient quality. We encounter that in the people of Israel as they look at Moses and they say, you know what, we've added your good things and your bad things up and we found you wanting. Now, I was also prompted to think about this because I'd been reading about some of those early encounters of Europeans coming as outsiders to look at Māori society. They commented on the fact that leadership was honoured, but they also commented on the fact that in their observation, Māori were quite willing to walk away from what they considered to be poor leaders. There's one story I was reading of people being led to go into battle, and there was a hui or a wānanga of some sort beforehand. Some of the people didn't like the fact that their rangatira was saying they're going off into this battle, so they took off in a different direction and rejected the leadership that was there. Those early people who came over found this dynamic very interesting, that there was both very much an honouring of leadership and also this sense in which it was a leadership, a rangatiratanga that was granted by the people and could be withdrawn by some of them at any given time. Now, to some degree, what we're talking about is human things, not merely individual cultural things. But I think that sense of the people both accepting there are leaders there and looking for leaders, and then finding opportunity to express their dissent and unhappiness, there's a parallel there between aspects of what we can see in Māori culture and society and what we see in that reading from Exodus. They found Moses wanting, and they had no problem telling him about it too. And I think, unless there is repression, that's a normal human thing to do. By the way, that's one response that can happen. You can have repression of everyone's views to the point where nobody's allowed to say anything. That's also a possible human cultural response to the fact that people are generally unhappy with their leaders. I want you to hold on to that thought because, to some degree, I want us to recognize that all our human leaders disappoint. I'm pretty confident that even I, though I think of my leadership as being rather good, even I might have on occasion disappointed a few of you. Some of you might even have told me about it on occasion too. This is in fact a human trait, that human leaders do bring about disappointment. But it doesn't mean that we lose the desire to be led. And it's especially challenging for us when we find ourselves in difficult circumstances, such as, for example, the Christian life, and especially when we're invited to think about it during this time of Lent, when we're challenged to re-embrace the direction of that journey, we find that it comes with a cost. And as soon as we're having to count the cost, we find that we might be tempted to ascribe the cost to those who are leading us, and perhaps not entirely to ourselves. We might even be right about that. Carol Newsom, in her commentary on this passage in Exodus, says,
that it's especially common for us when we're engaged in a hopeful but deeply risky undertaking. And whether that's the journey of the Israelites through the desert or our journey through the Christian life, which we might also experience as being a time of being in the desert. Lent is only 40 days and not 40 years, but sometimes it still feels like a long time. In that hopeful but deeply risky enterprise, it is tempting for us to see outside ourselves the problem, just as the Israelites did. They didn't have a reflection and think, you know what, God's looked after me before and I can trust him. They said, you know what our problem is? It's that Moses. He brought us. They don't say we were taurekareka before, we were slaves. They say he brought us out of that land where we had what we wanted, and he's brought us here to the desert to die. We might be tempted at times to do the same during Lent. Instead of having a long, hard look at ourselves, we might have a long, hard look at our leaders and say, they've brought us out of the place where everything was good into this new day, and it's terrible. We're going to die like this. And to some degree, there might even be some truth to it, but that's not the call on us in this season of Lent. What I want you to notice, though, most of all, is that Moses offers undeserved kindness in the end, because God tells him to. He offers undeserved kindness to these rebels instead of delivering judgment to them as he might have thought they deserved. Israel believed that they were setting up a court. The language that's used there in some translations really comes through. They're setting up a courtroom, and Moses is in the dock. And so Moses, quite rightly, is a little bit afraid they might decide to stone him. That's actually the possible outcome from this whole thing. But Moses points out that they are in fact judging God and the path and direction that he's called them on. Much as in our own world, in the Māori world, a rangatira might well be judged on the food and provisions that he provides for the iwi, Moses is being judged and found wanting because he hasn't provided, actually in the previous chapter he's just provided food. 2 chapters ago he also provided water, but they've got short memories and they've gone, he's not doing what a leader ought to do, we have no water, he's about to meet the chop, quite literally. But, he pātai mō te iwi o iharaira, ko wai e whakamātautau ana koutou. Who exactly are you testing when you ask this question? Who are you placing in the dock? As Moses points out, they're not so much placing him in the dock, they're placing God in the dock. That's a much riskier enterprise. They're saying that they preferred to be taurekareka in Egypt instead of facing the hardship of the desert. And here is where, as Carol Newsom points out, the woundedness of their slavery comes out. They have a lack of trust bred from their experiences in the past of being slaves, and they show it here by their lack of trust in God in the present. As she points out, they've already experienced provision of both water and food from God, so their complaint shows a lack of memory of the recent past, and as a consequence, they lack trust in the future goodness of God to come to them. The court of appeal that Moses takes this complaint to produces a fascinating result. They've put God in the dock, and he shows himself to be generous by giving this complaining people, instead of a smackdown, he gives them water from the rock. It's a beautiful image, that idea of water from the rock. It's one that comes through in the life of Jesus in particular ways. Something to ponder as well as that sense of water coming in the midst of the desert out of something unexpected. Rocks don't often break open and give us water, and yet that's the image that's painted there. But what I want to ask you this morning, I want to come back to the generosity of God to the people. I want to pause for a moment and ask you, in the midst of the difficulties that you're experiencing in life, or perhaps even in this time of Lent, it may be that you've decided during this time to give something up in order to build your trust in God, or to turn away from something that was wrong in your life. As you do that, my instinct is that you will experience hardship and difficulty in doing so. Whether you're fasting from something material, like some particular aspect of food or drink, that's some kind of hardship. But I wonder if spiritually you also experience that there's other aspects of feeling like you're in the desert, that you're experiencing hardship.
maybe this has led you even to feel disillusioned with God's people or with the leadership of the church. I can tell you that in my own walk with God, in the church, I have a lot of opportunity to see the way that leaders in the church are functioning, and I have a great deal of temptation, not so much to look at myself, which is what I ought to do, but I have a great deal of temptation to look at other leaders in the church and see how lacking they are, how they fail to meet the standards that I wish to hold out for them. And I might even have some truth in what I say, but perhaps I'm missing the point of those experiences of difficulty and hardship. They are, as Paul said in Romans, to build up our endurance. Now, in middle age, I've embraced the sport of triathlons. There's a saying, how do you know that somebody is a triathlete? And the answer is, don't worry, they'll make sure to tell you at some point. So I even sometimes wear a shirt with the fact that I do triathlons on it, because I'm so eager for people to see that I do endurance sport. I don't do it very well, by the way, but I do it. In endurance sport, the training is basically doing longer and longer stuff. This suits me because I'm very slow at basically everything. But what I can do is go further and further slowly. And in some degree, I find this a useful illustration of the Christian life. It is about endurance. It's about keeping on going. And these experiences of disillusionment, even with God's people, can be opportunities for us to gain endurance that will bring us safely to the end of the race, that will build up our trust in God's goodness in the future so that we can keep on going in the present. Listen again to what Paul says. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops character, strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because he has given us the Holy Spirit to fill our hearts with his love. There's the same sense in the book of Exodus. God has said that he is actually going to test the people of Israel. It's always linked to the question of, will you trust God? Carol Newsom says, for the people to test God by challenging Moses after having already experienced the miraculous provision of water and food is to sound a warning note about the readiness of this generation for full liberation. The people are weighing their oppressed but viable lives as slaves against the unknown dangers of the wilderness. And interestingly, Moses' response here, not so much in Numbers 20, Moses' response here is faithful when he turns to God with this complaint. He reaches out in prayer to God. He does sound very human as he does so, a bit like Elijah, but wary of the whole thing. But at the same time, he does take his complaint to God. And God here shows his generosity both to Moses and to the people of Israel. And Jesus offers that same undeserved kindness to us, who also, by nature, are rebels against him. People who experience his kindness and yet are tempted to doubt God's goodness. Romans 5 uses the image of being helpless. It's a word that in some other translations might say mortally sick, sick to the point of dying. And people who are sinners, the word there means that we are moral failures frequently. That's found in that story of Jesus and the Samaritan woman too. Jesus identifies her moral failure to her. In his questions about who she's with at the moment, that word tahu, it actually mirrors the Greek where the word there can mean just another man or a husband. And by context, you figure out what's meant. And she asks about her tahu, who turns out is not in fact her husband. And she is quite rightly ashamed of that, and yet what Jesus does is offer her living water. He offers her the generosity that she does not deserve, to extend the story of Israel in the desert, to say that God's generosity is now extended to people who are not part of Israel, who don't worship at the right mountain. There's a truth to the Exodus story, but God's generosity is now extended even further. Jesus offers living water to the Samaritan woman
so that we, who like the Samaritan woman, most of us I guess, are not part of God's people of Israel, could find life and a welcome to become God's people. And that image is picked up later on in John's Gospel to say that we will then overflow with that living water to others. Ambrose, in his commentaries, one of the very early church writers, his commentary on this episode with the Samaritan woman says, grace worked to result, on commentary on Exodus, grace worked to result contrary to nature, so that the rock poured forth water, which by nature it did not contain. And he rightly says that this is the same work that God performs in us. That when we experience bitterness, when we do those things which God prohibits, if we turn to Jesus Christ, he produces something out of us, he pours something into us and produces something out of us that's a bit like that rock in the desert. He produces living water which can flow to others and transform their lives too. I runga I te ingo o te matua, te tama me te wairua tapu. Amen. We don't do things for praise, but ngā mihi ki a koe I nā whakaaro ka tuka I tēnei ata. Wow to all of that. What a beautiful invitation to remember the perspective of where we are, where we're going. Invitation again to perseverance and to be reminded of the Rangatiratanga of our God who will not disappoint us. It's a really beautiful thing to be reminded of this morning. Thank you for that. Taki tū tātou. Ka haere tonu I a mātou mahi whakawhetai ko te tikanga whakapono. Ko koe te atua tapu te tino atua no te mana te ihi te no te ao te Māori, nā te katoa I te rangi te whenua ko koe tonu. Ko koe te māramatanga o te ao, I te ahora koe I roto I. Kia puta ke tau tamako ihu. Hei pou toko manoa mo te ao ko koe tonu. Ko koe te wairua. Ko koe ko koe taku ko koe taku oranga ko koe tonu rā kororia tēnā tātou e noho. Tēnā te kite. Anei, I nei kia inoi tātou mo te hāhi, mo te ao, me te tuku whakawhetai ki te atua moana hanga pai. Tēnā tātou kia whakangāwiritia te whakatakotoranga o ngā kupu ka whaia e te puka puka karakia o te hāhi mihinare, ngā inui takawainga me ngā whakawhetai. Kia whakapainga koe e te atua ora tonu, kia koe e te whakamoemiti te kororia mo ake tonu atu. E te matu I te rangi whakarongo kia mātou inui, kia whakakotahitia tau hāhi, mei ngā mātou kia kotahi kia whakapono ai te ao. Mei ngā tāngata katoa tahāhi
Kia mahi ki a koe I rungi I te ngākau pono, anō I te ngākau iti. Kia te ahoa I te āhua o te karaiti I roto I a mātou. E maumahara ana mātou ki te hunga, kua mate e te matua ka tukua atu rātou e mātou ki ōringa. E whakapai ana mātou ki a koe mua au hunga tapu katoa, kua uru atu nei ki tō kororia mutunga kore, mei ngā mātou ki a whai wāhi ki tōu rangatiratanga I te rangi. Titiro atu whai mai ki te hunga, e pēhi ana, e te mawiwi, e te pauri, e te raruraru rānei. I raro I tōu maro, whakahāngia rātou. Titiro atu whai mai ki o mātou kāinga whānau hoki, mei ngā kia pua wai tō aroha I roto I o mātou ngākau. Mei ngā mātou kia aro ki ngā mea e mati ana e o mātou hoatata. Āwhina tia mai mātou kia kotahi ai I roto I ngā hari I ngā māwiwi o te iwi. Tō haina mai tō wairua, arahina hoki te hunga, kawe tikanga I roto I ngā iwi o te ao. Arahina mātou ngā iwi katoa hoki I ngā huarahi o te tika, o te rangi Māori. Whakahāngia te kotoa e minita ana I rungi te ingoa o te karaiti, mei ngā mātou kia hihuko ki te kauwhau I taurongo pai. Kei a koutou tēnei wā, tātou ka inu e puku mō ngā mea e mate ana I tēnā, I tēnā. E te atua kaharawa, whakahāngia, iho mai tō wairua tapu, kia kimia, kia rukuhia, ki ngā ngākau o tēnā, kia whakamā ai ngā hara, ngā kino, ngā mea kei te hunahuna mātou I a koe. Whakaputa e rāraru, mai I o mātou ngākau, kia whakamā, kia whakahau anō tō mātou whakapuno ki a koe, o tira ko tō mātou tū I runga I tō ingoa tapu. Hei whakakapi ko tō tātou nei, inui, collect, mō te rānei, aira, māku, e inui te reo Māori, ko mātou tatua, tātou katoa, ka kōrero I te reo Pākehā. E te atua ho mai tōu aroha noa me tōu maia kia mātou kia manakohia te tūkaha I ngā whakararu pāpauri. Whakaakona mātou ki te inui rungi te ngākau hihiko, te taia te tūtuki a mātou inui, me inui tonu mātou ko koe tō mātou atua e mahi ana, ka mahi anō, whakarongo ki tēnei inui I rungi tō aroha. Āmene. Altogether, give us grace and courage to hope and to risk disappointment. Teach us to pray expectantly, and when our prayers seem to fail, bring us to pray again and again, for you are our God who acts and will act again. Hear this prayer for your love's sake. Amen. E a te karaiti, te ariki o te rongamau. E tūraki ngai I a tau ārai o te wehe. Kia tau te rangamāori o te atua ki a koutou, kia whakapai I te karaiti, tui nei I a tātou, I roto I te rongamau. Please do take this opportunity to exchange a sign of peace with those who are nearby you, and we will sing our offertory song, I believe, and as we sing the offertory song, let's take up our offertory.
Te whakawhetai nui. E noho whānau, you can be seated for this. Kua ara Te Tiriti, he pono tonu ko ara ia, whakarei o koutou ngā kau ki te rangi, kei reira nei Te Tiriti, kei tōna ahurewa tapu, kia whakapaingia te atua, he mea tika kia tāpaia te whakapai, te whakamoemiti. Ko te hari mō tō mātou whakaoranga, e te atua whakerere, ki te tuku whakawhetai ki a koe, i roto ia i Hukaraiti. Pāho ana tāu kupu, ki a te aho te marama, nā ka marama, e te aho tonu nei tau maramatanga i roto i tō mātou pauri, nāu e pau te mauri ora mō ngā mea katoa, nāu hoki mātou i waihanga, ki te whakarongo ki tāu kupu, ki te mahi i tāu i pai ai, ki a eke ai ki te taumata o tāu araha, hea mea tika ki a whakapaingi a koe. Nāu i tono mai tāu tama, hei ara whainga mā mātou, hei pono e mana kohi ana i mātou, i tukoa mai e koe tāu tama, kia whakamatia hei toha i te ora, hei wewa te i o mātou hara, ko unuhia o mātou he e tōna ripika. Ko tōna ripika tō tātou kaha, e āhei ai te tomo i te tatau kuiti i ngā ara o te ora, ko uru ato ai ki ona pāweratanga i ngā rā o Rinati. I tonoa mai tō wairua tapu, hei whakakaha, hei arataki, hei whakatūpato, hei whakahau i tāu hāhi, wai hoki i tēnei rōpū whakaatu i karapoti nei a mātou, ko tōna rite ki ngā whetū, te taia te tatau, ka whakamoemiti mātou i runga i te ngākau aroha, i te ngākau hari, mau i waihanga i karanga i a mātou, e te atua tapu rawa, mahi tohu, tino tapu, tino tika, nau te kororia, nau te purotu, kororia ki a koe, e te atua, te runga rawa, te atua māhaki. E te tino tapu ka whakapaingi a koe, i roto i tāu tama i tohu nei ki te horoi, i ngā wai o āna akonga, te tohu o te kaimahi tūturu. I te pōi mo i tōna matenga ka tango ia i te taro, ka tuku whakawhetai ki a koe, ka whawhati, ka hoatu ki āna akonga, ka mea, tango hia kāinga ko tōku tinana tēnei, ka hoatu nei mō koutou, meinga tēnei, hei whakamahara ki ahau. Ka muti te hapa, ka mauia i te kapu, ka tuku whakawhetai ki a koe, ka hoatu ki a rātou, ka mea, enumia tēnei ka ōku toto o te kawanata hau, i whakahiki a mōu mō te katoa, hei murunga hara, meinga tēnei, hei whakamahara ki ahau. Nō reira, mā tēnei taro, me tēnei waina ka maumahara mātou ki a painga ki a mātou, te atua o ngā wā katoa, e maumahara ana mātou ki tāu tama, ka whakawhetai mātou, mō tōna ripikatanga, me tōna aranga mai, ka whakamana mātou mō tōna whakareanga, ka tūmana ko ki tōna haeringa mai i runga i te kororia, i roto ia, ka mautonu mātou ki a koe. Whakahangi iho tō wairua tapu, mea tēnei taro, ko te tinana tonu, tēnei waina, ko ngā toto tono o te karaiti, kia tūhono ki tōna tinana, kia uai mātou, ki roto i te akapono. Aru mātou e a te karaiti, tui a mātou, tui a ki te mamai, tui a ki te tūmanako, tui a ki te ora. Kei a koe te tapu o te rangi, te orokohanga rā no te ao, te tīmatanga, te otenga, te ārepa me te omeka. Kei a koe te whakapai, te kororia, te aroha, i tēnei rā, i tēnā rā, mai i a mātou, mai te katoa, i konei, i ngā wahi katoa, āmene. Ko ākona nei tātou e tō tātou araki,
ka ino i tātou. E tō mātou matu i tō rangi, kia tapu tō ingoa, kia tae mai tō Rangatiratanga, kia mea te tau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rita anō ki tō rangi, o mai kia mātou ai nei he taro ma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e mura nei i o te hunga he rana ki a mātou, aua hoki mātou e kia kia whakawaia, engari whakorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia, ake, āmine. Te tinana o te karaiti, whatie mō tātou, ko ia te taro o te ora. I maringi ōna toto hei murungahara, ko ara mai te karaiti i te mate. Haere mai, te kāhui ati atua, tangohia ēnei kairangatira a te karaiti. The blood that Jesus shed for me, it was way back on Calvary. Oh, his blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power, 'cause it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. And his blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It soothes my doubts and it calms my fears. Oh, it dries my tears, all my tears, and his blood that gives me strength from day to day. It will never, never, never lose its power, 'cause it reaches to the highest mountain. Oh, and it flows to the lowest valley. Oh, and his blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power, 'cause it reaches to the highest mountain. Oh, and it flows to the lowest valley.
Ngā inoi mo muri e ta hapa. Whakapaingi te atua e whakamene nei i a tātou. Whakamoema te atua ko kotai nei tātou. Whakapaingi te atua e hohau nei i te rongo. Whakamoema te atua ko ia te tūmana ko te here kore. Whakapaingi ia ko hora nei tāna kupu. Whakamoema te ia ko ia nei te aroha. Whakapaingi ia nāna nei tātou i karanga. Waitangi mātou ki a rite ki tō ake te āhua. Mana kohia e te atua, a mātou whakahere, whakamoemiti. Ko tāu raurau, ko tāku raurau, ka mātou. Any pānui this morning? I've got one if nobody else does, as is frequently the case. There's a couple of things actually. So today is the last day for applications to be submitted for the role as missioner here at Te Mihana Māori o Tāmaki Makaurau. So if you have been waiting for that last minute moment, if like me you're deadline oriented, then today is the deadline. And so please feel that extra push to get it in. But for all of us, please pray earnestly for this. It's a very significant moment in the life of this pastorate, and so please commit this in prayer to God. We give thanks as well for the consecration of the new Bishop of Polynesia and Archbishop of our province, Siorni, who was consecrated yesterday, and the celebrations continue on today of that very significant moment for our church. I also just wanted to highlight a couple of things which are coming up. One of them is Palm Sunday. And it would be lovely if we could make that a particularly special event. It's a good opportunity to invite other people along and for us to work on making it a celebratory moment. And the other one I highlighted in my email newsletter, which I sent out, and that's that over Easter we want to gather. Some parish church, some pariha are still going to run services where they are, but many of our pariha across Tāmaki are going to come together, and we're going to attempt to do the great 3 days, the Triduum, together here over Easter. So beginning on Maundy Thursday night with some services here. First of all, a Hakari Tapua Eucharist that will involve foot washing, going on into a Tenebrae service to close out the night there, a Good Friday morning service, and then a Holy Saturday vigil, which for those who wish to can take it all the way through the night till the dawn of the next morning, when we'll light the fire, safety regulations permitting, probably in the car park. We'll light the fire just as dawn breaks in recognition of the resurrection of the Lord Jesus Christ. There's a lot of planning. We'll have some other people to help us from our other pariha, but it'd be wonderful if here we could particularly acknowledge that time together. So if you're thinking about heading off for Easter holidays, hang around just for a couple of days longer and be together with us for Easter itself. That would be wonderful to have you with us for this. And apart from that yes, there we go, another panui. Kia ora whānau, just an update on the kurereo that was announced a couple of weeks ago. So we currently have 48 of the positions filled, which is cool, plus our 15 kids. So there are currently 2 spots that are open because we extended the adult regos from 40 through to 50. So if you're into a bit of kurereo, it'll be 3 days in Noho Marae. We're trying to figure out the exact place. It'll be St. John's, maybe here, maybe another kura kaupapa, trying to look for the best places to have all of those different classrooms or those learners learn. It is unusual in the sense that absolute beginners are able to come. Typically, kurereo have moved away from that space, but we wanted to give it a jam, give it a go. And so if you have no reo at all, there will be a place for you. If you were brought up with the reo, there's a place for you as well, but there are only 2 spots left. It's only $125 per person for the rego, so we're not even really covering our costs, but we just want to give something a go this time. And I'd love for our hapori here to be involved, as many of you already are. So 2 positions left, Tauiwi mā, Māori mā. It's going to be really, really cool. And because of who's running it, it's going to be very mihinari as well. Waiora, Neihana, Te Hira, they're some of the teachers, so you'll feel more than at home. So yeah, whakapā mai whaimuri tēnei, Karakia.
Kia ora. Please do join us across in Tātou Honol, just next door, for a kapu tea. Traditional Te Ana Tapu Holy Sep kapu tea is pretty decent, so you probably don't need lunch. So please do come across there and join us and have a time of whakawhanaungatanga and of fellowship together. Our final blessing. Mā te Māori a te atu e kora nei e tai e te whekaro e te aki o koutou ngākau o koutou hinengaro I roto I a karaiti ihu. Kia mau, kia u hoki ki a koutou, te manaaki a te atua kārawa. A te matua, a te tama, a te wairua tapu, ai nei a aki tono atu. Āmine. Actually, we're going to go with one that everybody knows, Te Ranga Mānakitanga. Whānau Himene number 190, Te Ranga Mānakitanga. Haere I runga I te aroha, haere I runga I te rangi Māori e. Ka whai. Bless you. Please stay with us for kai. I approach the throne of glory. Nothing in my hands I bring, but the promise of acceptance from a good and gracious